Om Swastiastu. Ingi hidodani semeton sedarmo sanedahat uang yang titiang. Muali malih titiang nyoman swije ring channel YouTube Indik Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Ledang arsa tunas titiang hidodani nonton kantos pemuput, raris like miwah subscribe. Ingi hidodani sarang sami sanedahat uang yang titiang. Sedurung titiang lanturang ngatur nenten surut-surut titiang ngaturang rasa pengayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa duani mejanten sang kaning asung kerta warugrahan ide dane taler titiang kena rahajeng mogi-mogi ngelantur peswecan ide deg-deg jagat kabeh kena rahajeng sareng sami. Ingi dedane sanedahat uang yang titiang ringgalahi sane becek puniki titiang jagi matur sematra nganini ninik melasti sane sering kebos melis utawi mekiyis lugrayang titiang doaning nenten banget uning titiang ngojah sane nanan wacen titiang ring lontar sunari gamu taler ring lontar suwa mandala wenten kebaos kadi asapuniki. Melasti ngaraniyo ngiring perwatek dewata anganyutaken laraning jagat papa klesa letuhing buana saka angamet sari-sarining tirta amerta. Anto punika idodani kemana anto titiang wenten lelimo tetujon pengelaksanan melasti. Sane keping siki ngiring perwatek dewata lunga mesucian. Duaning ide jagi keiring janten ring pura-pura kayangan jagat, ring pura kayangan tiga, ring pura pepeletan sekadi panti Prabu Peibon miwah sanesiosan ide katurang wangi rin sinami raga pinake jatme ngaturang sembah bakti nguningayang mungwing ide jagi keiring mesucian daler seluwir pretimo prelingga sane wenten ring pura duwe kesucian kebuat kebakda daler lunga mesucian wenten ring danu wenten ring tukad sane medaging pancoran miwah tirta klebutan anyar daler wenten ke segara. Ini nomor siki ngiring ide lunga mesucian rikala iraga ngiring ide melungan seluwir utawi sewatek jeruan paumahan pecangahan sane kelintangin oleh pemargin ide batara sane nuwenang jeruan punika mangga arsa ngaturang wangi ring lebuh nyane suwang-suwang senistane ngaturang canang ngesebit sari medaging asep utawi dupa miwah api takep. Nah, pina kebukti cina iraga bakti ring ida mangda ida ngelunganin sangkaning ida lunga pekarangan duwe pemargi sanwenten ring arepan jeruan presida resik saking male petake. Menika nomor siki. Sane keping kalih anganyutaken laraning jagat. Laraning jagat punika duaning ring jagate ring asapunapi wenten biyuta wenten wicara kantos memisuh kantos saling cemerin wenten sane kebaos konflik sosial punika mangda ical saking jagate ke nomor kalih
antuk punika sareng sami mulat sarire mangda yening sampun merasa nanan melaksano sane kaon mangda mewastu kebenyang kungkur dados sane becik. Sane keping 3 ngicalang utawi anganyutaken papa klese. Nah pimanten papa klese sane keping siki wenten awidya. Awidya tegasipun kegelapan, kepetengan peteng pitu. Ladne gelap menjadi terang, menados terang. Sane ladne tamet utawi blog mangda kebenyang pungkur dados wikan paradnyan wagmi waget sapunika. Sane nomor kalih wenten asmita. Asmita punika sifat egois, mau menang sendiri. Raris wenten duwesa. Duwesa punika anake sane setato gedeg branti krode nggih semaliha meduwe pikayunan pendenam punika duwesa. Raris adi niwesa punika pikayunan sane setato jejeh ajrih tanpa sangkan tan wenten sebabne tan wenten keranane jeg jejeh sapunika. Malih asiki raris wenten raga. Raga puniki hawa nafsu, mengumar nafsu ke baos, napi sane kepikayunin ke tagih kekenehan sapunika mangda ke dagingin. Nah, dados punika papa klese sane mangda presida kepucekan kelebur utawi keanyut ring segara ring tukar miwaring danu rikala iraga sareng sami miringang hidup dara mesucian punika papa klese. Laris sane keping 4 punika anganyutaken laraning jagat sampun anganyutaken letuhing buana. Sapunapi buana sane letuh pelemahan jagat duwe sane cemer sane letah duaning akeh sane ngentungang lelu dan karuan-karuan akeh sane mepekardi mawinan jagati letah ngerusak alam sapunika kabaos. Mangda buana duwe buana agung puniki presida mewali resik ya, lestari alam lingkungan kali sapunika kabaos. Nah, sane keping 5 lunga ke segara, lunga ke genah-genah tirta sane siosan angamet sari sarining tirta amerta. Dadosipun rikala iraga lunga ngiringang ida betara dalar nunas tirta. Nunas tirta mesirat ping 3, tunas inum ping 3, meraup ping 3, pinaka Cina iraga ngicalang sanes-sanenten becik ring pikayun mangda stata pikayunan winning melarapan mesiratan ping 3 mangda bebawasan duwe stata luwih hayu ngetisin kayun duaning iraga nginum ping 3 raris duaning meraup ping 3 mangda seluwir palih laksana presida melaksana sana becik mewiguna ring jagati. Punika pemargin utawi tetujon melasti. Nah maliasiki dodani ring babat Bali taler wenten keucap indik melasti sane kebos mekiis utawi melis puniki kebos pinaka runtutan dudonan nyangre rainan jagat sane kebos nyepi mangda jagate bersih resik baris ring pengrupukan wenten pecarwan agung tauragung duaning benyang nyani jagi nyangre warse anyar sake inggih dudane ampurayang menawi kirang langkung ngantuk titiang muning anyang amunike titiang presida mangda sareng sami nguikanin ngiring
mangda sareng melasti mersihin buano agung daler ngeresikin ngepisin ngeningan buano alit duwe mangda sareng sami ngemangihin kerahayuan jagat. Inggih kadiasa punika titiang matur nuna sampura mantuk ring seluwir kekirangan atur titiang matur suksuma puputang titiang untuk paramo santi. Om santi santi santi. Om